Era satomana kanyare olapo pedelei okaru kalo ewolo bosla unyano ineso buokuta adukena noda tukona ongono no Esomero lo Aarapo Primary School. Akalo na inyeso kalo ingarino le Esomero nesabu wadika ikempilo buku pingire Fred Opolote balua kilipito sagangat kanoda waibubuikin atukono no abwekwa mokuta. Abu Fred Opolote jukaili pano yapies kekirigi loda ejuka ki Esomero abati na kwatata kaisare. Aswamcho kwa no nesi togo ngoite ni ebe auta aswamara ibe ijate kera narai agiao nuna akuta reku Esomero lo arai ibore na pagele no adepa na sodit idwe woko ashometa kai okita ngon akepolobe apagale kitekezinyo aishom shana kinakada apolei territory. So akodo nga shalami kine so keranu bera titi ngangin. Narai engo kwape kusmo parliament arai bore chuti ye na boengo da anyebe. Ebenga apto pakini no ina agogo. Potesi tijenik singo nesgo da ge ona wadike balwan. Noi ofisi la prime minister. Kede ofisi la teso affairs. Esisha kakeslem esisha eto kopna ikito ibore yene toltol asho manikech kwape ikeuni torapolo na Esomero Moses Abenyan. Idu mwaka ngasina akutara ikwame na tukono abweja ikuna bola isiraret konyobu iswame jok anyebe iswama ngisa jaikinon kabatini wana lola pakina aya honorable Aarapo Primary School abatini akwata takida kaisarei lepedorete ay ngarakino niki arapakina tukono ngun ijale muso chano ike didwele Esomero jeno nikirana le mapakina tepiedo usie kwa mtu matukono araidwe ay boy in flooded classes akespolebe mama shabo lote jok. So for now I think next year ibuno nikage una sheponele jokona wanyibone be ibuna ipapakineni eroko atamna sotegeuna Auria kakesia la masneja MP Fred Opoloto kanoda waiskunyi kinaili pakecho yapies kirigi obalasi ebe mama boti ni keche doitosi ongangamit. Yalamango narai ageuna kutare kwa abati ni somete duwe kwa pno kitoi strangling ay tetedo konye afranga shalam kin honorable akalo na saiwa dikai kine balua konyo buo wanye be bunes do action na ilo binga okudu tonso ni duna lo sabati una kwa takaisare la Aarapo lemo eja utomodo belo kejari nyesi ko mon ndegere kwa mitoltol mona konye bodo yala mabere so nani aganga tana ya wakula na ngaraki na bodo sio yala national lolo saram kiso so koni la dunia kama kile so yala manu polo ke dansi takata sivoti kwa Konye eji anguno da Fred Opoloto ngezda ikwenye ingarino nole Esomero hachoite itosomaita batinino aisoma ichieboro luda mami busakini. Sabuni ngai lipa teker head teacher kediko ngare no kosemra ai dara batinino jo danyu nebe itosoma na batinino ai kaja kini aduketa classroom no bore ngine Paul lara keke jasi ngun lebong ne ta somunyo accountability so ara ebo bito somoni ache batin ara dukia echoloni ejaune kweri keke ngwa so atamata no tama ajenu mongebe eje kada lejai o waila bawoi abunu ngai moro keda jo budget ngon dodo na anyuno eponte mokinoni nara kai pot ranyu nebe bong tubo bidue atamungin ekote iboetos atukutangin. Kanuka TV East Alexander Makeyo Kori ko district aloko Serere.